Posao u kome su životi ljudi u našim rukama je najvažniji za jednu zajednicu i kompleksan, a to znači i najteži. Nemamo luksuz da budemo raspoloženi ili neraspoloženi, kao i svi ostali kad imaju dobar ili loš dan. Mi moramo isključivo svakog dana biti profesionalni. Samim tim što radimo u urgentnom centru, nama su uvijek vanredne okolnosti, uvijek smo spremni na urgentne slučajeve. Sada je stanje koje je dodatno opterećeno panikom od strane pacijenata, pa samim tim imamo dodatno psihološko opterećenje. Cijela situacija zahtijeva i našu maksimalnu opreznost i zaštitu, kako bismo bili na raspolaganju građanima. Naša uloga je da damo maksimalnu psihološku podršku pacijentima. Sestrinstvo je humana i lijepa profesija. Ljekar liječi pacijenta, a medicinska sestra ga njeguje. To često zahtijeva hrabrenje i psihološku podršku pacijentima koje muči tjelesna i duševna bol. Moramo se svakodnevno i konstantno pokazivati saosjećanje, nesebičnost, obzirnost i strpljivost. I zato se tokom formalnog obrazovanja radi na edukaciji za kvalitetnu komunikaciju, za poštovanje, za empatiju, kao i za strpljenje kada je pacijent u pitanju. Medicinska sestra kada daje terapiju pacijentu, kada vadi krv, plasira intervensku kanilu, mora biti stručna i izuzetno pažljiva. U internoj klinici kliničkog centra sada se liječe pacijenti sa najtežom kliničkom slikom COVID infekcije. Medicinska sestra je edukovana za zbrinjavanje najtežih i najkompleksnijih pacijenata. Spremni smo čak i za najteža scenarija, da pacijentima pružimo bezbjednu i kvalitetnu zdravstvenu njegu.